Tala Fou se whaapoponga o tala mai Ausetalia ale Radio Samoa. Wa upuia le palemia Ausetalia ona ona whamtalanga sa whaia re pōna pō le debate sa whaia re wāo le palemia ma le taitai o le tuangai Anthony Albanese i Brisbane. O le whesiri se tasu tinasa iei le whiwhina wa inga lea po le debate e whaapea a whai ai whaiti te le 12% le whaatupenga mai le NDIS mō si ana tama iei mana o ngā tumau po o le aselu manai o iei mo le insua. Na tari le palemia o lana whainga malo le whaatupeina uma le NDIS mai ata wai se whaariri unga whaasa mola tamai o la ua malona to orua ua whaamnia ina e to orua le la whanau ele o iei se tūlanga whaapea e iei mana o ngā tumau. Ma mō mātua o tamai te iei mana o ngā tumau na o lona tau mawhai e malama i le tūlanga e iei ia mātua. Na whaapupula i le soe re palemia le se tūlanga le anga na whai ai ana whaamtaranga mai manatu sa rei manatu fo i le sa whesiri o se tūlanga le lei lana tali na whai atu. E tō whata maiti e lalo le taisfultu sanga na mātutua wa o fia ai i tangata e tō fitu wa whaamanu ani e le whaarablawe tau tavale na tupu le tu i se sifo sini. Le vanga fa sosoani whaapavave na Malawane Baronia Road i Queen Acre i le pō le solua le vasana ina ua whetawa ina na wheto ai hei le taavale le BMW ma se isi taavale le Lexus. O lo maua le rei ata le CCTV le teimina tupu ai le whaarablawe ma whaapavave atu ai tangata na iei lea whaetua fa sosoani atu. Fa me to rima tangata mai le ainga e tasi sai tutono le Lexus e au fia isi teine talabo se furuvaru tausanga ma teine tia to a whaa. Na ave umatu le wharamai mo tong fitinga au le pasese le BMW o se ria tolsu tas tausanga sai no for pasese ai whetawa ina o le ave taavale luasu lima tausanga na matua na ave ina umafo i le wharamai mo tong fitinga. Ina ua mai a tong fitinga na ave ailoa i le ave taavale o le BMW e leo leo mo suenga ma mori ai le sorio ai inga o le tatala i tua ia atoi ma le ave taavale a o whaleau ngā ina le leisene. Le vai so forward to tula iei le ari i le whamasinonga. O Ausetalia le wa whapopo atu le lisi o isi atunu o loo whinau e le te tawa na awailu usia i le whonutanga le G20 o fuafua mo se teimi le o mamao. O minista o tupe makovano o whare tupe malo na Sava Vali Ese pe na ta ure ripoti ma a o whaia le whonutanga ina wa whaeloa le a whaia le tautaranga le suyo rusia i lea whaalaputonga. O le minista o tupe le federale Simon Birmingham na ia whaeloa le ABC wa awai atu nei Ausetalia e au whaatasi maisi e whaeloa le te ma tapea lato me pueata. Wa mai ato o tere o sui o rea whonutanga na whaia upenga te whaelangi na tapea umatato o telefoni ina uatala no ane le sui mai Lucia. Wa lipate mai Ausetalia ai titi mai e to a fast food fitu tangata ua maririu ona o le COVID mai se tete o New South Wales fa mawina sfulu ono tangata ua maririu ai Queensland e to sfulu rima ma vito via to sfulu tasi te tono le rua sfulu fai tu la tarwai. Fa ilo wa to tele atu tangata ua maririu le tausanga le nei le COVID na ilo le fatu satu le rua tausanga tarwai. Wa whaeloa fo ila le toe whaatupura ia o tangata ua a fie le COVID o lo tau fie mo tangata ngase e mai se lava le rua aso taruai. Wa whaeloa New South Wales e whaisi cases fo o le XE variant o whaamawina ma i lato ui o tangata au mau whaatasi ma le tangata na malanga mai fafo le ana sau wa a fie le XE. O le sempini le lalolangi le panga mamafa i fusuanga, Tyson Fury, ua maariria nei ma le li fusu o Joseph Parker, o le awhatau nuu sa la fusuanga pe a whai e toe wha maamulu ese, le li o Dylan White, mai le fusuanga ua fuafua mo le asosa i Wembley Stadium, fusuanga le ua fuafua le vao Fury ma White. Ta ua di pote le One News o Fury, sa whai lana tala e le teitai o na fusu ma lana wo o Parker, pe tai la ua whai loe se whailua inga ma tustala i loni tona, o le ala apaka i le maia e sui tūranga i a White pe a whai a e wha ma muru ese. Pa maria mai le ripule apaka o David Higgins, lea wha mtaranga i lungo le iNews, a o paka na whaia ina i a White i le la whetawinga i lone tona i le lua whesefulu mo le malu. O tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo i a wauri, le amau fo i seisi wha poponga i le asoa tai au.